Mcbrown so trusty e wonua eye show time no wono so e de nsem e be gu from ma eye Bishop eye Salifu Amoako asem a atona te se ade celebrities ni asofo e wokrom hadi obi ate sasebo ya na ene ya na Mcbrown trusty ka se asem we ya be ya won se nkwala no ye nyomu emu si e kwa akosi omo e de omo guadaka mu enti sabi wo mo nson na je busuafo boaboa no a wo mo de flowers ni ade ko gugu so ende celebrities ahodo nyina eko na Mcbrown etimi antena wono so etu anamo eko hono no koye ohwe eye nkwale ona na ne omame esu omo so no kai woni tim se yo no na magazine ehwe ne nkwanka de empa na obeye na utim se wa filia mebusuafo ne pa ne esi ye no nenso ye de esi ye nti wo mebusuafo nyina ya kwana na Mcbrown so ne ne apamfo etrase e de awie ye no ne ne ekusi ye wa wie na se nyina e de bai e wo show time no mayente na Mcbrown e bra omo so bodwa e de omo so ma no ba bai kakra e boaye support Bishop in prayer. I mean, encourage him. You know, this is the time the Bishop needs them more. This is not the time for them to go and fight, beat him and all, beat people on his behalf and all of that. Until I beg them, they should listen to their Bishop and stay away all these other things that will bring him other issues in future. Thank you. Thank you so much, and thank you for na. There me so make kakra dey sort on you. Okay. Enye is a cry for minim say busuani me anu nyina de wa hwere ne ba. Enye is a sabre ema no. Na no me ko video ni bi Uncle Fred. Na me hu ba ko maame. Na me gire che na me hwe maame me hu se sunsun bi atu. Afri ni mu. Na me hwe se de wasua matim se afedi osungu ni mu. Sunamba. Aha, bibia anya nani kan bio, bibia anya ne fe bio. Wo sister now said no to him say, "Why ha." Into ye wie me ko bam no na. Ohu me na say, "Ah na." I'm very sure a lot of things that time came and I dey ba me tin say, "Hey, in kamina me ba mazin asem we." Eto me a. God forbid. Me gidi say, "Kame kra bia me ntumi nya ahoden a." Enya no e de banti na oye me mobo. Ba me afam bi no esa de me hu sa hye ye papa Sorry, Bishop. Eshu mu a ono so ye me mobo esa say obia no no wa wo ne ba ye kasa akora ne nyentu akopa nipa bola odi akora na koto so ato no atwene na menka mi ma no ena menka bi so mo obia ne meka che Ghana fo ne abusu a wa hwe on de hye nyina ne say enkoda no ye boy ni ye dane ani aye hu mu bio nti eye yaw bia o man hwe ya e be show mu so for the rest of their life aka titu ma me ne papa no en fa on say obae ba ko na ye se ba ko de ono nko ana ba ko so oja o nya o nti bia no be are cheche ama ma me but en kura ni wuo no scenario circumstance can never be forgotten. Not even to us ordinary people on the side. Not to talk of family, no. Inti ade awade awon din eje busuanu mi enu na esrem say. Mo ma akoma entoyem. Ye betumi aka no no. Na ye ma mre ne awade enye de mo re chichefo. Na face ye papa so no. The video amuka nyina ende mi hu yin. Na Bishop Salifu do me offer. Betumi aka say because onyini wo kwada so. Okay. And now name me wofa ne me ma me mo ne enyim nti minnim no ansa na o ye sofo na o ye sofo so no na me kwa life kwa o family be bia o fam seba nti hia no be bia mi timi ko ne ho no so we de wagye me ho watunti asem no ato no sebe o tan no kwa nya de stand na be asem wati nti papa Ewrade so won sha wodin na de ya kan nyina na so ma busua ne obia no ya fam de be de aboana sebe ya sre mra no na Ewrade hu mobo na mra na atimi atoto ye na o ha no edoso isu no doso Ewrade nyo bia re chiche for sabe asem we de wa so te Ghana won te de na ya hon tent ye ntimi tina anye te se de ye ntie da ne enyi ani nguso ne ani nkomo fofo nti no Ewrade ene de ni jabusua ni nyina ene ye papa ye bishop so na nko bibia na Mcbrown ye so say baby Maxi Bonibia ento na ye sade asem kese pa de
ebesi Mcbrown.